Ana cross wodi yo yenyamaiya ni gobono umoske Dr. Fred Matiang'i anyarire komochia serikali akubotekana kiria atebire buna nigo serikali egenderete kutumika chibesa bobe ano muno chinga kichiga cyobochori obokene kiria atebire chibesa chabananji chiri chibonete gukora magendero nacho chigenderete gutumika chinga kichiga nekira kuboria abarai ano muno bari meye serikali banyare kwa abananchi iribaga eringoro liororo irinde banyare guchora abarai bari baganeti ebe kwamba yabona onzokia egalwa bachira babuwe chikura bayibera omwana oyo nari bagagene otebya bayikoyo n'abantu bandi ngamba mbekera chikura mwanje akya bantu eto mwanje mozoke norokyo soko boko bari bantu bana abo mwanje mozo nabaso bayire mugende mubekera omwana oyo chikura achobwe omuntu oyo gamba atenda mwamu nesegi ninja tingere tesegi Kenya kimezi ba election jire tana ko genande bono kusiara mara kumambia kudego kabachira za nebitina ene serikali ye bitina abantu bado bota ende bitina mobwa sio mwana oyo elinde agenda bosio ukore retu aburiga abantu bamingi abantu aba mutageze bana ende zamwede boli Oye lazini ni mwazi niwe. Orabai tamwe. Hawa ukiwapea miaka ingine 5. Kutakuwa na nchi kweli? Kama miaka 3 unaona vile nchi imeendelea. Hawa ukiwapea tamu nyingine kutakuwa na nchi inaitwa Kenya. Si mmekubaliana waondoke? Toka tubia bandi government. Wote walioonde mkuruani kama bagende. Mwachema tule kwantam. Bagende. Arambe. Arambe. Leo siku ya kuomba Mungu arambe. Na Mungu asikie maombi yetu tukisema arambe. Kuliera bonus chiweze tualire baasa kuliera chiweze bonus bakuli. Na chiwa ibire na chiwa kana wetana na saa. Bawo changa. Mowa mwoni mama ichiweze chonzi pi. Na ile kwa wabuse lime buko. Bawa taka mwenda na mesende. Mwene chika jema mwachibuse lime chika chibuti Jones. Baba ichiwa zine jenu. Kali chiweze chonzi pi. Ewe garamizi. Toka endege tuo. Toa kero mwano oyo. Kristo siye mwoyo. Kumutafota. Hakuna kile kama wewe. Ukole ndika dawa ngirike mosia wakwani. Ama zegi zibu wanuga. Ama dabago jaga. Mwancho murigirire na ase orogongoro wa Western Kenya ni gobono serikali ligwetira ase speaker bwe bunge nene omosikie Moses Wetangula yanyara kubotoka chivesa chire 230 million kocha ase kampuni ya rekorosia masakara yebitabu kosia masakara iri ya pan paper ime yechinse mocha webuye ye kutoka ase orogongoro ni gobono speaker anyare korabuna yine nchire moyo kwane kyabuna bali balinga bakoria mirimo ase chinseme echo banyare konyora chingeri chabo nabo igo amadeni anyarire wakanwa abarai aomba nyara gokera egetambo kirekyo nabo igosanga ebirengerero byabo asenchira ekobwatia